Yeah. Mayong adlaw, Cebu. I'm here at Anjo World, the first and only theme park here in Cebu. I'm so happy mga sis and orbs, no, because finally nanagid tayo theme park nga ala Disneyland din sa Cebu. Can have this wristband. If you buy one, only ride mo ni siya. As in, ang regular pricing nila is 450 from Mondays to Fridays, and then 550 during weekends, Saturdays and Sundays. So sulit jud kay diri na sila more than 10 rides. Yes. So today, I'm so excited to show you guys all the rides here at Anjo World. I hope lang yun nga dili mo tukar ang ako ang pagkahadlukan sa heights. Kahadlukan siya kay heights, but since vlogging is live, kaya na to, di ba G? Kaya na to G? Yes! Kaya na to. So let's go! Excited na ako! Come and join me! Sa entrance, guys, mugin siya nisugat na ko, no? Shout out ko pala. Guys, huwag mo lang ko kaabot sa atin. Alit ko pamubo, guys. So, surprise! Hello, ma'am. Fantastic morning. Fantastic morning, guys. Skala na ito muna. Okay, ma'am. I'm now enter. Thank you. Enjoy! So, for my first try, hindi siya mawa sa tanang peryahan, tanang theme parks, ang carousel! Favorite kayo siya sa mga bata, no? Especially sa mga bata. So, balik bata ta karong adlaw, ha? Let's go! Thank you, Sam! Up to our next ride! So, karon ang sunod akong sakyan is Viking. So, medyo hadlukan ko ano pero laban because again, vlogging is live! So, karon guys, mag-bump cars me with these little orbs. So, most of seryoso sa mga paborito dito sa mga tao, no, ang bump cars. So, let's do this. So karon guys, mag-frog jump may no. Di kay siya nga nakataas pero I'm sure nga malula niya kung paano. So good luck, laban lang ta. Suko na po ako, ayoko na po. Di ba tao, dili kay siya hadlok for kids good. Kay mo po na siya unlike tower jump, mas taas to siya. Pero kaya siya ideal for kids good. Ato na ta sa space, guys. Here at Anjo World, nasa sila ay snow world. So right now, today, we're going to experience real snow in Cebu. Ready na mo? Ready na ka? First time you want to touch snow? Oh, diba? Ako hindi ka soon! Ay, kubiyay! Ay, purple! This is my favorite color. Mamimiss ko kayo, ang pamilya ko. Diyan sa Cebu. Susulatan ko kayo. Mag-ingat kayo dyan, mama, papa. Punta na ako ng Japan. Tugnaw na siya sa entrance palang daan, guys, no? Kung makita ninyo ako babaron ko, musturya ko, mugawas ang aso. Eseyo, super lamig dito. Ngayon, bili kami coffee chocolate. So
So guys, my experience here sa Snow World Cebu, din sa sud sa Anjo World gid mismo no. Grabe gyud siya katugnaw, ako ga-expect. I thought nga kanang mura bitaw mas tugnaw lang siya gamay sa aircon, pero dili gid guys. Super tugnaw gid siya. Like mura jud kag naa sa US, sa Japan during winter. So yes, no. As in jud kamo guys, dili pa ta maka-afford nga moadto sa gawas, you know na Snow World here sa Anjo World is a perfect place for you to come to experience snow. Yes. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Came out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you could tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Snow World! And I'm out of the Anjo World. Nana ko sa outside world and back to the normal temperature. Guys, super sulit gid ang experience. Ganahan mo maka-experience og snow, legit gid nga katugnaw, then visit Snow World here at Anjo World, diba? Kuya? Thank you! Gopo pa juga mga snowman! Ano naman mo diri, mahilis mo. Mayroon ko dito sa sudpalan mo. Sud. Naggawas-gawas, mahilis sila! Saan na lang? Sorry to. So that's it for today, guys. Obviously, I had fun here at Anjo World and sa Snow World. Grabe gid ako experience dito, guys. Super. Dili pa tanang rides ang nag-operate, but most probably by April or before Holy Week gid, guys, makumpleto na gid ang tanang rides. And super sulit na ha, bisag dili pa tanang rides akong na suwayan. And also, sa mga nangutana po dira, kung naabay mga baligya diring food, dessert, yes na guys. So you don't need to worry about your food, drinks, kay naara gyud mga baligya diri food. Sa kulit-kulit, there's popcorn, snacks, ice cream, more. So again, yes guys, if you are planning to come here, enjoy your weekend or your rest day with your family and friends, then Anjo World is the best place to be. Okay, that's it. This is Malaya and have a fantastic day.